zor spas. Dest ve dertme bini. Her bejim. Böyle fesih saatete hoş Merci. be. Malata Dukazir ava. abi. Estembura bigrim. Mikrofon Bazı jibigire. mikrofon et. Kerem ki. Mikrofon biraz tara be. Beli. Ya o özlem çıkan hoşluk bir euro ya. Gelek spas. Navale güçlü yek kalmışık kuşumu diri. hoşiktir bu ya. Tijme giştuk akuştuktur yester. Rejim. Sağ ol eve maçı etkim sağ ol. Denge te u navete hazar sali bez. Av Her dili dışlar hoşmaya bezim. oran bine dileve. Kanem biz vırın jüriye. تشتكي بيرجوش بفسيح Kerem kemam olsun. مقو اشتا حزدكم وازلام حزدكم مقو جمي بيتر يا جبي قونا اجبي بيتر حزدك Ke fesih bu sabah. فسيح قوتا Spas. اه Gelek بس spas. كان صفر بالمية Na. Tu veje ve çağırıp. لا فسيح دنجي هرد عجبينم دنجي خو بخوستاي بكار اني برافو دنجي خو لايس وزاني ببيجي وازهر دائما زي ذهب دمي De. Spas mamusta. Spas. قالك صفر ضاباني بس Yekbun. براستيج جوا حمية حستكم پیش بازن ما وما هالبجارتي اف 16 كز دهندري حشت كسا هون هاتن هالبجارتن و جبركو هم باشن كو هون هاتن استكي باش ونها از نهددم و جمن عادز نب وی روجه تجمر گوته بو کسی گو پشکریاتا دکه تحس yani قاشو از Bini تحس tiş ناکم kişbir naka. Her tişki yeko از تو dbeje. تشبیر نکم راستیجی اون گلک هیجانه لی از لگور چه بيرو بیجم باوري خو نه لگور پرفورمانس و لگور چه بیجم یعنی گلک تشتا از نرخینم و از لگور وینا پوانه وددم Böyle ne? او نای وی مانه گو از حس مخابن یک مخان از جی حستکم زاف جی حستکم کو كم دبيجين يا اوجي وكي قولا مية سپاس. Gelek Ne var ya? Siz buyurun Sayın Soner Bey. Vallahi ben şoktayım ya. Gittikçe daha da şok yani. Program bir şoktan çıkamayacağım. Sesini bence çok iyi kullandı. Yani çok hakim diye çok iyi buldum. 10. De. Teşekkürler. Kadir İpek. Ev çepik jibo mamosta Ömer Avcı u jibo çepik vani mey kemancı adwa. Çepik Şibovan. Tişki baş ucuda bu. Tişki juda bu. Fesih tecilci ki ava dedi mere dreda dıçı nizik var nişka ve tişki bermeret kebe mere freyen digre. Ted nav müzik de tecil ki ava tu drenketi. Tu ver çima ver bu اخو پروای ده تشکیوات نبود ما كلام نبيسان بو نبيس ناف هوريك مو متشابه مر ندي جبوي. Puan. نه Ne? Ne? Ben bu siyu haşt. جبوي كارم كس من ندم جير كرن از تشتهنان تشتان بيجم كورتاسي. Beli. Yani bunu Her tuştan serbest de beje. Bunu Türkçe söylemek istiyorum sevgili Soner hocam ve şeker gibi bir insan. Bugün aramızda bizi yalnız bırakmadığı için onun ellerinden öp.